Комсомольский районинче пурнаган асла ройдешин семшак вырына чаранпах астываща. Кунда ашпишсенте шарах кун пить кужа чухесе илмете шив дулдармата кильнине галаща. Такшандан ба пір иксельме тапаган шылгуш таврашни терпелесе тараган семпулна. Анчах чын-чын кану вырыне ергелес шухыша пурныша кертме вайши тереймень. Шак күнсенче халықра Тимоша ятпа паларна шылда враша качалзене шене сынсыпат пакетсе елчі. Шамрак гварди пірлешівен вырынты уйрымен хастаре зем ядарлы проект пулышны пе шак вырына хытлық күйне. Шылгуш патне жидереген сукмаге тагыр, анжақ шучандалық ырлығы малашнеде савындардыр дезен, хыйнеде пулышу герлейкен. Шапла пәдемле юдуны пілдер жула кунда субботник иртерне шамрыксем. Таза шывбатне пымада канзыр булна, таврашын жеде тазамарлық пуғынна. Шавымбада хастарзем майдупса шак вырына ергене кертме жутлана. Телее шамрык гварди пірле жутыратна проект, расшире пірбызық компания иртерне конкурсра шендерзе гранделме булдарна. Шавукша денгебе пызығы же пужыннада. Малданақ шупшаба керлі мара бұштарса тиезе духна шылдаврашне ергене гертня. Кивелне кардана шиннебе улыштарна, сәдел буган вырнаштарна. Ажызен выляган лаптыга да хытлылатна. Келен гаян хыялы бет угаланы беседкі вырынне халя шинне. Спорт лаптыгенже юбазен шириплехеде икелендерме малашне. Куэш пірган метабаган шылгуша сипле живежін тавдуны де. Вырынды халыға шучандал гыдаменже канма майду забаны де. Тереш уява келнезем. Пакышлас марчы, меншін десен шамрык мұжырбай, семье бей, кану вырыне лайық. Тегімлі тешмеле болады, шашлык тумада болады, комылда ұлықланады, канза, калаша, бір-біріне қашалдадыр болмасын да, или кішін қашалсын есіне құрап бірда. Мілі комыл болады, шылгуш бұл, тақшанақ бұлны, бұл азат тезінденех юлна. Ебі біжік чухне, шағында вармана ширлана жүреттімці. Ширлана жүрезен, Ышта бишні, наверное, шағында келзе алдуваны жіне бұштарза, шақ шыва жеттіміртсе. Пиринжен шакшыл хаклы вырын, тұры жыва экспертизы тузақ теріслене. Шавымба оның зипліхлі вайынже бірте екеленмеспір. Теші күнда күлленек шүреген кежін кажал шинны земде. Шып шавдеритаса, бірна кепталармас, шайник семжінденде немде шавдеритаса, бейдер. Сабынаппыр бұл бұррейін. Вәретсінде вәретмезінде шавдері лайық. Параде үзіртерместе сүйі болсанда. Лечебный, в общем. Уйжанде сывылышы де шавдері уйжа. Сабынаппыр. Малдана Иван Рахчанде айкезінденде шывылы юхатша. Тоузадығынса. Халжук. Шивыхре алзенже бурнаганзем шылгуш патне хелен живен жүреші. Шавымбада візіне шак вырындан кажса жүреме мелле булдырдезе, ядарлы программа багиле жүллен, кеберхывма балыртна. Районда пурнаганзем кынамар, күржіри падыр елзімбе канашсемде шывилме жүреші гунда. Маларақ шылдаврашне кажалда бурнаган Юрий Митюков ерцебыны бедербейлене, он жухнех кунда иги бетон умгы вырнаштарна. Кану вырыннеде унын ывыле яджбе Тимоша ятпана. Сымақ май аржинаджада шакун ханазен ежінже пульджа. Ядарлы проектпа Шамры гвардин комсомольскенже уйрымен пушлыхе Василий Кокарев ерцебыны бе эшлене. Мен балыртныне район администрации бе канашла задузабына. Пенде каваске гунда шак вырынвал пирен хаукшан, шагында пурнаганзем жен канмалы лайық вырын болады десе. Хат пирен задачен маула шак вырына сыхата варасы. И шагымбек раниксем маула да шак районда берет тавашын, ыты проектсен жоқшынза. Унзыр бішне пирен шагында агаду вырынже суски рубеште пері сагырны чулшитне езінбе ветунычы шагында проект. Онда әже бұшланы, но маула музей под открытым небом, где пренде шав я была проекта, мала ширза, мала шендерзе, шавна резат ваши набер. Ты поселение зинджиде был родниксем, харбирень узкинже был лайх родник, она и резат вашим проект тоже, халя инициативу жителей рекушенза. Ну, халк почти зембула тешень. Вырыне илемледе хытла. Кунда шыл живе осма, ей шпакан магелегензене ыктызенешне хизеплеме тазалыха тыцадымагына айдаща. Чевашенгаларым Вале, Алиса Александрова, Дмитрий Макаров.